E kore ngā pakehi whakawhiti kōrero, whakawhiti āhua o te motu, e tautoko i te ture hou, kua whakatūria e te kāwanatanga, e toha tohaina atua i te tahua pūtea mātaua mahi ki e tahi atu o te motu. Hei tā tētahi o ngā māngai Māori o te kaupapa Torotoro Waia, e tika ana kia matāra te iwi Māori i taua ture. Ko tahi piri ona tāra te uara, kua whakarite e te karauna, hei whakatinana i te kaupapa Torotoro Waia, whakawhiti kōrero. What will occur is that we will get probably less than we'd like in rural communities in particular, and we'll pay a price. Ko te tino āwangawanga a te nuinga o ngā kaipākahi Māori, kua roa ke e whakahaerani i o rātau ake kamupene Torotoro Waia, whakawhiti kōrero. Ka hore no te karauna ke whakamāramatu kia rātau, te tikanga o te ture hou. The danger is that we don't prepare, we don't understand what the issues are. No tēnei wiki tonu i whārekitia e te kāwanatanga tā rātau ture e pāna ki ngā kaupapa whakawhiti kōrero, Torotoro Waia, ki mua e te komiti whiriwhiri i nei take. Ko te kia Anthony Royal he kaupapa tēnei me matāra te ao Māori, kia whai wāhi rātau, ki no te ngā whakanekere kia te kāwanatanga. Ki kore hei tāna, kamahue tātou, ki no te ngā puehu o ngā kaipākahi Pākehā, kei te kaha ki te whawhai o ngā pūtea, hei tautoko i tēnei kaupapa. What we want to do is create telecommunications infrastructure that is world class and at a price that it can be afforded by our people. Ko te kaupapa hei wherawheratanga mā ngā kaipākahi Māori ki te whakamarahi e te pire. Mā wai hei whakarite, e hia te wahanga o te piri o nā tāra, ka taka mai kia rātau, e hia ka taka atu ki roto i ngā ringaringa o ngā kaipākahi Pākehā. Joe Glenn, Te Karere.